Empok lapar, Emma. Emma masakin buat empok bisa? Bisa. Ayo lihat kulkas dulu. Ada tempe. Kita masak tempe aja ya, Empok. Oke, Emma. Potong-potong tempenya, guys. Guys. Empok bantuin. Oke, Emma. Gantian, Empok. Oke, Emma. Lalu potong bawang putih sama merahnya. Ini chopper, guys. Masukin bawang ke dalam. Lalu kita tarik-tarik, guys. Udah selesai, guys. Bawangnya kepotong-potong. Udah semua, guys. Emang mau makan satu tempe. Teman-teman suka makan tempe mentah gak? Sekarang kita masukkan minyaknya, guys. Udah selesai, guys. Sudah cukup, guys. Kan tempenya, guys. Kita goreng dulu, guys. Ini udah selesai, guys. Kita tumis bawangnya dulu ya, guys. Kita aduk-aduk, guys. Dan masukkan kecap manis. Kita masukkan garam, guys. Sedikit kaldu jamur. Kita masukkan ketumbar ya, guys. Bawang bombay bubuk. Udah selesai, Empok. Ayo kita makan. Cukup. Ayo kita makan, Empok. Ini, Empok. Ayo makan, Empok. Nyam, nyam, nyam. Gimana, Empok? Enak banget, Emma. Pasti ya udah masakin buat empok, Emma.